سندوتش قد كده اهو، وبطاطس وبيبسي ب 65 جنيه بس. هاردز عامل سندوتش جديد اسمه دبل هاردي بيري بيري، تعالوا يلا نطلبه ونجربه، يلا بينا. Ça tue, ça blesse, ça flingue. Aïe, 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 wow. Gazo, aïe, aïe, clic, wow. Ça tue, ça blesse, ça flingue. Aïe, 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 wow. تعالوا نشوف التشيكن هيبقى اجمد ولا البيف. تعالوا نبدا بالتشيكن عشان شكله حوار. اوبا الجمدان، صوص البيري بيري ده حوار. افتح البيبسي، تعالوا ندخل على البيف قبل ما يبرد. فيه بصل وهالبينو مش موجود في التشيكن. بص كده متغرق بيري بيري ومايونيز ومولع نار. بس برضو التشيكن عجبني اكتر بكتير. شوف البطاطس دي والبطاطس الكيرلي ونشوف ايه الاحلى. مقرمشه قوي، جامده قوي. دي مش مقرمشه بس طعم البطاطس جواها والتتبيله احلى من العاديه بكتير. سندوتش دبل وبطاطس وبيبسي ب 65 جنيه بس، وممكن كمان تاخد خصم بالكود ده عتمان HRD 20 من على ابلكيشن هاردز. سلام.